Dah kejing temu ban penbiang i kejaka pensa na kebenta kinong pang COVID-19 kibalanang bon kat banang mi kisngi. Na kejing pur stat jong nega klam. Ha kesing thok diang jong tayo ke sarkar jela kala ple pat ba sai kawai ka Corona Care Center ha TB Hospital ha Sauli mau diang. Ya kene ke Corona Care Center leple do menteri ketenat kakot kakya ke jela uba Alexander Laluhek ha ke balaidan rengkat ru DHSMI Dr. Amanwar ki doktor ki nurse jong ke TB Hospital bat ki hak sarkar na ketenat boper. Uba AL Hek ula penpa ke jing sokenat pan ple kene ke Corona Care Center ka benlong ke jing mentoy ne ke benta ban pensa ke bayo ke jing pang COVID-19 kum basis pa angut. Ulong ba ke jing ple kene ke center ke dei namar ba kat nang mi kisngi. Kelanang kiyo ke jing yo ki brio kene ke jing pang ke bayalam syaka community spread. Bat menta ki bor sarkar kedang wat syuk ke jaka ban bo ya ki Corona Care Center. Li syuk igni Corona Care Center namar ba ke jing kiyo jong ka COVID kana nang kiyo ke state Meghalaya jungi. Kala it's along kala alam syaka community spread menta. Ki doktor jungi ki administration naga department government jungi kedang le kata ban wat syuk ke jaka ban penmi bon ki Corona Care Center kum kini. Ni kidan guma po sispa kamut kena kemnur kena fupra sispa arli ki jigtia kidan benta lalong ready hang ni po ka RPCS hospital ya menta hipor hi kadang subiang benong mendap hi te hab dang wat besok ke jaka di pade ban hab create sibun ki Corona Care Center.